Dakle, kockanje aktivira taj dopaminski sustav. Tako. To je ono što je zapravo put prema paklu. Ugode Marije je to vrlo lijepo opisao, osobito je toj fazi pobjeđivanja, kada postoje na početku, dakle, kockarske karijere, ako mogu tako reći, na početku cijele priče, kada postoje određeni dobici. Više od 70% naših pacijenata ima takozvani big win, znači nekakav veliki dobitak koji je promijenio percepciju kockanja, koji mijenja percepciju kockanja kao aktivnosti, koja se vremenom mijenja na način da vi i ove očigledne gubitke doživljavate i opisujete kao za malo dobitak. Znači, falio mi jedan par ili jedan broj ili ne znam na aparatu šta li već za malo sam dobio, vi ste zapravo izgubili. Ne? I onda idu te promjene u doživljaju samo kockanja na način da, ne znam, se pojavlja jedan ustaljeni obrazac promišljanja, važno je dovoljno dugo igrati, kad će mi se otvoriti, ili danas je moj dan, ili nema veze što gubim, osjećam dobitak da ću danas morati dobiti, ili ne znam, imam srećno, ne znam, majicu, čarape ili šta ja znam, pa ću dobiti, ili znam sistem, znam sustav, pratim utakmice, trenirao sam i tako dalje, imam dojavu, tipove nekakve, pa ću dobiti. Ne, dakle, milijarda opravdanja. Milijarda, rekao bih, racionalizacije, iskrivljenih obrazaca promišljanja koji prate svakodnevicu jednog ovisnika o kockanju i koji imaju za rezultat to da vas jako dugo zadržavaju u igri, kumulirajući, gomilajući gubitke.